mitwe y'abantu kandi urumva ntago aba ari sawa. Nusuma magaye nama yine tufite ushaka ikideri. Shanange nago naguhamagara pe. Ahubwo sinzi nibyari bimfasha ngiye kwitaba. Sara muze ni imyaka se? Wapi nayo nshaka. Sara umaze kuntira siki. Usubona uzaba gututarya. Ako se niba nakubwiye ko nabyo nshaka wampaye amahoro. Komeza unteshe umutwe. Ejo mere naza nzamuguteza. Nose yakubwiye yuko ejo azaza? Azaza ejo. Ako nyine ngasete yongera agende. Shani maze ngiye ngiye maze kundambira kuki mamaza aho ragenda. Oya Sara. Ko mumaze kuhagendera kagenda nkeka ko turi uko twanze. Ahubwo nuko abari kudushakishiriza ko nitwe muzigo bafite. Hangayiki. Ani, usko ngiye byo ngibyo nsige mbifata nka ari nzitwazo. Nzitwazo se zibiki? Hari ikindi ukeka yabarimo se? Oya nta kindi nkeka yabarimo. Akuzi ko kuva twajya high school ntaramara byibuze 2 days zikurikiranye ndi kumwe na mama. Nyine iyo niyo mpamvu ugomba kwihangana ko twarabimenyereye. Cyakora cyo sisi umva reka ndeka kurakara ahubwo nakiri byatuziye. Biransetsi imbwe musisi. Hasi ntabwo uri. Okay. Sister ukunda kaungwini usije kurya. Please. Eko. Zadok mazretes. No boss mukira. Masha tisumaze kumuhabura. Ese mureka wana. Ahubwo niki kikuzanya? Siberite kuza kureba urumva ibintu byadanje wana. Je gukora icyano man. Kudasanzwe unyinjira gutya. Oya nta byadanje bro. Ahubwo ngiye niko nayo nsoje job. Ndabatereka nze nkuceho nusoza akazi tutambikane tumwe kamwe tu. Nta kamwe nshaka wallahi. Ahubwo mukari akabebi ngo ni ka Delisi gafunga umutwe kaba kumva kameze gati. Delisi yagutwaye iki? Akoroshe kubw'amahirwe ntabwo wabuze kwa Delisi man. Urumva namenye wawe Delisi mu byaro. Arakaraka. Suzi ko Sanda sari wari ugatunze. Nimba ari wari umutunze. Usaba yate man. Ko yanze ko mwana amafaranga yamufasha. Waramara yangase? Yarayanze. Aranankatira nabi cyane ahubwo. Akuze n'ibindi. Ngiye kumwereza umbise nkane kuri phone ntamubwiye. Oya ve bro. Wekomeza kwa Delisi impamvu nyinshi zo gutuma kwanga cyane. Gusa yanyanga cyangwa yabona ko ndi umwana mwiza. Ndumva maze kwiyibagirwa. Cyuka ntago yabyishimira. Mwana we wishyira mu zanalize zawe. Akoreka tubaze Tesi. Okay. Tesi. Yes, boss. Kawe nta kibazo. Ahubwo nyine reka nkubaze kandi ntumbeshye. Kuresha batesi bombe ntaribe. Batesi bahe. Wewe ntiwabimenya. Tesi. Uramutse wararakariye nk'umuhungu. And then akagwa nk'ibihumbi 20 kuri phone kandi waramubujije ngo nabishaka. Wabigenza ute? Basi njye ntago nabuze umuntu kuma amafaranga. Imana yampana. Sizo byateso mu rugo nabyo rero. Bisatuma abantu bumva ndakarya abarezi. Niwe mbwira wabigenza ute? Ntayarye. Irangiye mbaye akarya abarezi n'ukuri.
Okay, none nanjye nyohereze Delice naribi. Oya, boss, kariya kana nabonye kagifite umuco. Menya kahita kanakurakarira cyane. Kandi namufashije. Yego. Ako nimba yarakubujije buriya haba hari impamvu. Rero you have to respect that. Wikigira intwari. ariko se undi ndushakira umuti utari wabikoze mu nzira nziza. Inzira ziza. Mani Berite, njye ikintu mbona wakora cyafasha Delice nuko wajya imbere ya Saranda ukamusabira imbabazi. Ukamubwira ko ari byose watumye biba. Ariko nagari njye bigizemo uruhare. Berite, wafatiranye karakana. Kuko haraniwe wari ufite control. Rero nyine uhita ufatirana nta no gutekereza. Kuko hari ibishaka nta n'ibyari kuba ngo kabe kari ibyaro. Cyakora cyimba ishaka ntibyari kuba. Aho mfite ikosa. Ariko nyine ntabwo munanga ahita mubikiraho byose. Bro, rero ubwo urumva kugira ngo Saranda bare Delice niho ugomba kubishyiramo imbaraga. Ngomba kumaza nkajya kureba Delice face of all. Dere usikaraye koko yaranze kubyene Gate, usko utajya uhinduka. Chokora Kigali ni nziza. Enda dusuze. Tira umugabo. Ndamushimye Gate. Subu ntibabaye ishyora. Ishyo se byaje ko umusigaye mwihagaze. Twihagaze iki ko atagira icyo wakumarira nkanje ari bo benshira. Shani bo buzuye Gate ariko we ntago urimo. Aha. Gatete disi. Gatete rwose. Shani ukuri nari ngukumbuye. Hagira imyaka ne yari yubaye myinshi ubu ntiyendaga kubitata. Yari yuzuye mwana we wacu. Iwanyu rwose. Ese kuri hano ubu mwebe muri kaminuza singira ngo muracyagerereye kwiga. Sha turagire wa mugani wawe. Ariko nyine hari utubazo tuba twavutse tugatuma umuntu ataha. Vanera ibibazo byo ndabyumvira iby'amafaranga ni ikibazo. Ni hatari byo. Ahubwo se we biti nabyifashe biti. Adere ibyina nawe urabizi. Nta gutekereza neza birwa inyuma ya bihogo. Rito sara cyaguze inyuma ya bihogo ntabona ko babaye umugabo. Ara nicyo wamukobwa ngo kuba aribwo ndi mukuri takona mpari. Ahubwo ari igitekerezo maranye kimaze iminsi kimbunga mu mutwe dere. Kiye gitekerezo se. Tuvugana ndashaka kujya Kigali gushaka akazi. Icyo gitekerezo aracyumva gute? Kizabe na gato. Hasubi ikinyarwanda mubwira cyumvise basi. Umva so kuguca intege cyako gukomera kugera ku nzozi zawe. Ariko buri ugiye i Kigali nta muntu hazi nta n'umuntu ugiye kuguha akazi wazanasarirayo. Cyumbwiye nibyo dere gusa nane ngoma kwirwa inyuma y'iriya nkango ni bigo yakoreta. Zatuma ngoma gutekereza nkayo. Ahubwo se Gate. Hano uri kumva binokara. Sinzi ushirije ibishyimbo. Hari tano naranyirenza n'ibishyimbo. No. I just need them
as soon as possible. Actually, in 2 days, ubabwire. Donc, nibihagira bambwire. Umva Besigye we. Simfusa nawe. Kuko dusanzwe dukorana neza, urabizi. So, no more talking. I need my stuff to be imported in 2 days. Right? Umva ibigambo byose uvuze nabyumvise. Sibyo? Ndashaka ibyo mubwiye bikorwa. Mama wone nde mwari murimo kuvugana tunyura akago. Cyabesigiye. Mubwira ibintu ko abikora ntaba ariko abikora ntago yumva. Akorwa Besigye rwabaye gute? Wese Besigye umuzi. Nyine numvisha ari umukozi wawe mfa kuvuga. Kandi urakabwa. So umeze gute? Nijoro narayenje nsanga uri kunkingiza ibitotsi bikwishe. Ndavuga reka nkwihorere. But you know what? I want to know everything. Mama ibyanjye ni agahinda. Ikise byenze gute? Ni birebire wa mubyeyi. You know kumba ntari mba ndi kwirukanka. So right now ndahari then ndashaka kubimbwira. Okay, fine. Yes. Sorry, baby. Don't get wrong with the wow. None se mama. Before you kugira ikintu mbwira. Shaka ko Anik nawe hari. Anik? Anik? Se Kagiye no kagakobwa. Mama Anik nawe uhari. Yagiye azi neza ko ndi mu rugo. Mama nawe ntukijijishe. Urabizi neza yuko Anik she doesn't care either uhari cyangwa udahari. Kubera iki? Nga mama tumaze kumenyera ko iyo dukeneye ikintu cyose tuguhamagara kuri telefone. Rero nibizagutungura n'ugeze hano ukabona ntabwo tugukumbuye. Tabana mumaze gukura buryo bwose. Siko sigaze no kunyurira. Oya mama ntabwo mucyuriye. Agaruka kugucyurira. Kurabizi neza niwe muntu nkunda muri inoze. Ahubwo reka nkubaza akabazo mama. Mbaza nta kibazo ariko uyu munsi none ndi bugucike. Oya mugira ikibazo urancika. Umva mama. Byibuze ujye dukumbura. Mwese sara. Nanike ni gutya atekereza. Oya mama ntago namenye icyo Anik atekereza. Kubera ko most of the times ni ubumeze nka mama. Urumva niyo byaba bihari ntago yabinyereka. Sara ni mwana wanjye. Kuba makumbura ndabakumbura cyane ndetse birenze nuko mwe mu bitekereza. Gusa nanjye nta kundi mfite nabigenza. Ntagurutse ngo ngire byo nkora ahantu wiga ntago waba ukiyize. Amafaranga mu nyaka ya hato na hato ntazi n'icyo muyakoresha ntimwamukiyabona. Kandi ujye wibuka yuko ari twe twenyine nta muntu dufite n'umwe wo kudufasha. Ni twebwe gusa. Rero mba ngomba kubitangira kugira ngo ejo n'ejo bundi tutazamwara. Sibyo? None se mama byibuze waduhereza iminsi 2 tukazaya tubonana ko ndabizi neza yuko nijoro ube wagiye. Kamera. Shabre Derisa ari kuguhamagara. Mufate nta kintu kire ko ndaje. Alo Derisa wacu. Brenda sari he? Rwose ubu ko nzikongera akaje keza nka ka Brenda umenye gute katari we. Tesi bite? Ngaho. Ubu nkaho umenye gute?
Erega we ntabwo bigombera guhura nawe kugira ngo umuntu akumenye. No kuba Brenda yarakumbwiye byonyine mpita numva ko ari wowe. Brenda nyine yangize umusitari. Cyane ahubwo Brenda sari. Sawa ndabona aje reka muvugane. Bite Shadeli, nari ndi muri douche. Umeze ute se? Shandaho nyine najya nkubaza niba ugifite ya gahunda yo kuza kundeba. Subwo urumva ari iki cyambuza kuza koko? Kugira ngo mbe shuwa neza nyine. Deli, uzi ukuntu mba nanahangayitse cyane nibaza n'ukuntu ubayeho. Urumva rero kuza kureba n'itegeko. Shambayeho uko Imana ibishaka. Ahubwo reka mbe nkuretse inite zirashize. Sawa sheri, ninza nzakubwira. Akubwira buriya icyaro si cyiza na gato. Kubera iki se? Nyine n'abariyo simba setse. Ebo, ndanabasuje cyane. Nabo barakwikirije. Gusa iyo nyine iyo numva Delice kuriya, man, bintera agahinda. Shani, kuri biba bimeze nyine. Cyakora nzajya ngiye gushaka umugabo. Habaye abantu bazi gukora umurimo. Ese reka njye kwiyambarira ubwo uratangiye. Ya. Kakukisera. Ni murakabona gute banyarwanda. Murakabona gute rato. Ibizoroha. Akose ubu noneho mushaka iki? Akuse mama, ubu ugiye he? Igihe wakorera amafaranga yawe ntagwira? Oya Sara mureke tuye kutudupfubye two dusigana gutya. Kandi ni wowe ituma niheba. Wese usetse iki? Mbomba nibajana ukuye ko karambo ngo birancanze. Uri wazazara ni n'agataraza. So ladies, let me go. Undi turavugana sibyo? Sawa mama. Okay. Take care. Wowe uri kure. I love you. Peace. I love you too. Nzakomeza mbakorera abakobwa banjye sibyo? Kandi ndabakunda. Hani uziko mise mukumbura. Reka Sara ngende kumva nanarira.